bila umjetna inteligencija kad smo mi studirali, da ne smišljamo one sve radove i ostale stvari, dok je netko napisao svoj seminarski rad onako u 5 minuta. Ali okej, to te isto nečemu naučilo. Tako da mislim da često idealiziramo kada nekom ide lagano i dolazi do nekih stvari, da je došao samo tako do toga i da ništa nije morao biti, ili neko kad me gleda, znam da sam imao iskustvo starijih koji su mene gledali kao joj, gle, on sad lako je njemu i on sad mlad, nema drugih obaveza. Rekao, pa nije mi lako, moja generacija izlazi van, pije, druži se, griješi na razne načine, ja sam se odrekao svega toga da bi došao vama s vama molio, kao, pa da, imam vremena, ali možda sam mogu drugačije provesti, kao što si ti proveo možda svoje dane u provođenju i sad ko starija osoba se nadaš da će to sve biti riješeno u nekom trenutku i kao meni sad lakše. Pa nije, morao sam se puno stvari odreći koje možda se netko nije u tim godinama odricao i ne možeš me razumjeti. Isto kao što ja u tom trenutku možda nisam mogu razumjeti stariju osobu koja mora odvojiti svoje vrijeme, svoj san i budilo ga je dijete i mora ostaviti djecu, možda nešto napraviti više, odraditi posao i tako dalje, ali da, svako od nas ima svoje žrtve. Pitanje je da odgovorim zaključno, rastužuje me kada vidim da nema ambicije, želje i spremnosti stvarno da nešto žrtvuješ da dobiješ nešto više, a mislim da je ključno. Da bez toga ne možemo očekivati velike stvari.